«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Надеть. Киерге. Надеть маску. Битлик киерге. Надеть маску. Битлик киерге. Уфимца, оскорбившего кондуктора автобуса за просьбу надеть маску, арестовали на 14 суток. Битлик киюҙе һораған автобус кондукторын мыҫҡыллағаны өсөн Өфөлөнө 14 тәүлеккә ҡулға алғандар. Уфимца, оскорбившего кондуктора автобуса за просьбу надеть маску, арестовали на 14 суток. Битлик киюҙе һораған автобус кондукторын мыҫҡыллағаны өсөн Өфөлөнө 14 тәүлеккә ҡулға алғандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».